Okay này chứ tôi là hiền avar hit singa veng brand suai me team te khan nia te ma no pang zual deuh chuan adum a big pha te hi team caretaker ani so rowa ani Delhi FC khel kha rowa inki par so khu ne ya ania mal soma emesa chuan tunamin so dan moi Aizol FC defender ro po so Aizol FC a khel thin hania chuan Delhi lama chuk thata so chu ga hreto lo chinga veng lampang kan van ho ve a top chi aran be ho le mai tlana chu a min ti mual phau don le mai ku tlana dampuyen do bola tokman lo re chinga veng ho la fit ro pui mai sia an fitness si an la mang zo chi alawa inter branch wme football tournament a khan 20 seconds inter branch wme football tournament a khan an ta zo chi engveng en he lo kha chi lo tana hian a hriang tanan a soi pe ro ni chu anan zo ta ani hi chu emesan ho de pet go lo mo alo en chi lo kha mi kha chu handball tat mai Thomas le leng ki ma handball ha chu ti lui de ni ngan sia yelo ka tam pe mai don nge mani ro chara ne te dan shoot ngal pom mai don nge assist don now te khel puya an play pui de ni chara singa ven point chelo player te anno pang seng song an lian thanom khop me kum thum nu vela chuanin an be seyom ve vieu turanga ila ning khel chhozel chuan kum khatna jan that thut theilowa experience tournament lian experience sei poimo em player tan chuan ho tam hal vu te no tu mange ati chi lawani kha inexperience atang khanin an te ve don ko chin mo kunen pet go low kunen ron pet go aron pet chuaga pet pial suala an lau om khop mai Ronaldo van dem Messi ani ha oi mo khozol veng thar khamo khozol khan khozol veng thar khan an tha an tho fi to mai David din bon bol la enti soma tang te soma 3v1 ala tang thei don nge don lo to ki zo mon pu oma defender enroll man tat to ki tan chara an chi peize wa msa combination thakop mai msa ne nian chara le afahan dik a goal dikhana top khuna top